Эми мен өзüm осурам, өзüm bilem de siz bilesizби? Sözün kıskası. Sen özün osura berip, özün osuragın özüne singip kalsa sana dükidey olup sezile beret de. Bilbe, maa oşonday sezilet da men osurgan sayın özüme jagat. Нормальный запах келет. Sen Али üylenip gör. роза гүл, Sen роза гүл. üylenip gör. Sen üylenip görüp, ana katınına ciddat görüşün gerek de anan bilinet. Eğer Ошондо katının katının ertesi ketip kalat, ertemen tursan katının kırt ketip kalgan bolat da biyaga. эми аны үйлөнгөндө бир сизге айтайын, кандай болот. Бирок лично өзүмө мен уктаганда дагы бир осуруп алып чүнкөнүп төшөктү ачпай уктайм. Өзүмө жагат, өзүм осурам, запах өзүмө жагат. Мага ушунчалык Ошондой дебейсиң мен. сезилет. Учкан куштар кайрылып келет мага. Келип колума конуп жыттап туруп кайра обратно учуп кетет. Ителги, бүркүт, серьезный куштар бар го, жырткыч. Ошолор келет. İçim oorубайт, içim өтпөйт, мен редко чычам. Анан осурганда, асманда учуп кеткан бүркүт, бөдөнө, куш, любой куш обратно кайтат. Башка направление учуп кетип атып, токто калып, карай калып, мен осурган жерге учуп келип, ошол жерден дем алып кайра учуп кетет. Bile toğalım Bağırcan. Sen adam bulalmayıp gelmiyor. Dağı bir karaş bu temi karışkırın tükönüp yemi hazır kuşlarga ketpingen, öldüңen. Куштарга кетсе, сиз да кызык экенсиз. Мен мисалы азыр мияка чыгып, неден бир осура турган болсом, полный аромат тарайт. Француз духинин жыты бул жакта калат. Өтө приятный осурам. Асманда учуп бараткан любой куш, бүркүт болобу, дагы кайсы канаттуулар бар. Ителги. Sen abi Bağırcan, sen Allah'tı jakşı görösүnbү? Жырткыч канаттуулар. Асманда бир жаксынакай башка направлениеде учуп кетканда токтоп калып, бир карап туруп, кайра бурулуп, мага учуп келип, жанында ошол ароматный запахтан жыттап, жашлап, дем алып алып, кайра учуп кетет. Даже колдорума конуп алат. Запах чыгат го, ошондой чыгат. Бир жыттап, бир монда бир Meni ağzıma kendip dağı bir jolu jıttap görgün istesem men erteң senin zalың var, bizi kıynayın Bağırcan üstüme oturup al. Jo, men işenbesеңiz de otam. Eğer işenbesеңiz, Men işenmeyim dağı ben jıttabayım dağı da, on mesege men Allah'a gana işenem de men, boldu. Periştelerge işenem, Allah'ın periştelerine, Kur'an kitaplerge, paygambarlarga işenem. Ana sen aytıp atkanın bul 250% emес, milyar % жалганда. Кантип эле